Bamasaba mwesi mwenayo mbakanira ku program yefe ino Lumasaba to the world. Kama sinayisedo kasikimono umwakanisi wenyewe program ino era nga shalero netsire ni program yefe ni handu hake hari kesukana okuika shalero handu hake hari nenga hasumbu abakali handu sinaho handu hehubala haleho babandu babalatsaka mungelisi babonamo era siandikibwa sire babandu babalatsaka mungelisi babonamo kulwehuba sibaba ni hubala kwesa bafukitsana ho bosizana ta ne kwatsile kubona kuri kuyuha kugenda kutsowatswana nga bamasaba kuri ningelisi kubalamo arishalero mu program ino kana humanya manya hubala fenga bamasaba hubala kurye kwara kihalina nesina kila hubala kuryo mu program netse ni musala wase shalero nga niyo muroni welulimi Lumasaba mu bindu bihali bitata mu mawulire ano ku UBC nenga shaluno wetsile ngo mulekeli alekeleho musambo yesi kubala ifenga bamasaba umukeni waseniye ngandalo mwamanya nenga he mwanjuru kama sinaniye katami Richard Bwayo Richard nahwakanira ngana shalelo hubole humanya hubala ifenga bamasaba khwarakha khuriyeshitse sino kye hubala namba sanga bamasaba khukhwama mubasabe sabera hubala khwabao ne khursaho ndi abe buli mundu isabera niye sambesi babalamu era kiro obonanga watsire khubona ukunda aluma ali tsisesaba alukunda ali mukaga ali tyabanga tsombi tsifukirisibwa khutsilira waena isu mundu usikanihire akanihire nenga sibala nisitsire tsiyuha bandu batsyanga batubana lwekhuba bomundu nga wabere nga luno ibumbeyo sili syangu wakana nukundu webulago tawe ne alinga sibala nisitsire nisyaha bandu batsyanga bakenda bandu batsyanga batubana bayirana ali syekombesa khulekhanisa bindu birala nga khubala ni khwandiberemo ali abwenawo nga buuli bwa NRM bulitsirewo nga barerawo bali chairmani LC5 LC4 3 paka 1 khukhibulya chairman wabo mukibolo mwene mu Bugisu nga khusili ni district ndwera yonyene yaba Bugisu bakerawo bakityuha balimbale district yaba Wilson weyasa wa mimbi era Wilson weyasa wa mimbi etsa nibibyambaso birayi nabi byehukana khuba ni Lumasaba nga barurona era abwenawo isi babumbirawo isi balanga bali Lumasaba orthography nga abumbawo lituli lisi batyuha bali Lumasaba language academy nabani khabina sina batsakaho ngenzya khubaho bulisi lubusano luno lwaperatsakira ali abwenawo nga bakhusonzola khusiye khubala baloma bali abe imukongeyo bandu babala ngani babalanga namakhunyo akhukanikha ne bali yola kumiko kwetsikano sitwera bitondo sienda kama khumikasa 7 1963 bali khulumasaba khu radio Uganda abwenawo niyensi barakia khuloma bali khwakhire khuba babene sibalanga bali standard lulu ambanisa fwesitsana ali kila baloma bali khabarakihyo era sisyabanga siambanisa lukali ba masaba yabe radio lwekhuba beyola buli yandu era abendu era yonyene silinga selero etyandakala noli kundinga bakanire kana alobe khusifunata abe lindu era yonyene era abenga yetsile buli mundu ambi buli yandu ukhali naye atsawo kundu naye khutsa khurekeresa alinga abokana khumitsa mubandiromo namwe khulekera babandu isindu ali abo birisira khu radio Uganda abwenawo ali niyo abwenawo bali isi barakihira balumbali akhuwambanise Lumasaba babale sitwera musufusya buli mundu khubala khulwewe ubona khwesimile khuri wowe batsakakho nawe mutwela khu bandu ababawo nga babindu bino babirona ari khukana khumanye
manya khubala iwe wandi wakhumanya ori khubala khurye unyala wakhulekela shalo nga nibabala ya isi khukanikhila ano nga khuyetebwakho ni ba Lumasaba Language Academy mu khatabu khabwe khachibole draft Lumasaba orthography era nga bafukirisana imbale balome bali khubala khutsie khuri ndwera tsibili nyalomo zibili siamina nekasa khabitse ebiro nambasa kane bafune bali ndwera tsibili tsitaru tsine tsirano nyalomo zitano zisesaba musavu sinane sienda likhumi aliyo khukhwama khundwera khwolesa khwikhumi nga khu standard orthography ye Lumasaba nilomo ali khwiroselayo khwamanya khulikasa tsiba likhumi na ndwera ni ndwera tsiba likhumi na ndwera nalibyo paka khwikhumi na sienda aluli khukhola khukabili kamakhumi kabili akhutsie kataru kane kamakhumi karano kamakhumi kasesaba kamakhumi musanvu kamakhumi sinane kamakhumi sienda nalinga kholiwo 100 nisyo sitondo simya unyawaloma naye nga khutsilya mu standard orthography wefe ili sitondo ali sitondo sitwela bitondo bibili bitondo bitaru bine birano bisesaba musanvu bitondo sienda ali sisiyilakho nibyo nisyo sikana sikana nisyo 1000 isi khunyakhwalanga khuli lukhumi sino baba bawambilisa khululomo lwefe olundi bali lukumi no ali Mumasaba ali lukhumi nenga khusilanga sikano alinga wamile khusikana bikana bibili bikana bitaru bine sesaba ali khusulomo oli bikana likhumi ta ngawe oli khubikana likhumi lomo oli kumukanda kumukanda ali waboyile bindu kumukanda ali abekhalekho kumukanda namweta bikana likhumi biba bikali bibyene ali isinga watsile khusonzolomo uko kumukana kumukanda kale kumukanda kumutwalo lweno lwe basyefe abandi nefe nomanye bewefe bali bewefe babandi akana alarambisa olwo khurambisa khulwewefe ta nenga okhamanya sikhumwikisa ta lwekhuba abasili khumanya ta ne bali abamanyire nikhufurisa basomilekho ngenywe ngefe bali nibo batera nabi ukhwonakisa ali sakana wefananisa ni nabo ta newebililoli kasa ulya bali kimono uwirakho konetsa ali mulembe amanya busa ali wamileyo aliwe ni wirusakho eyo uba werusile khubandu bewo atenga sili sitwela khukhwokesanisa iwe wayenesi wamira isi umuzungu andilangira ali identity kila obona kasole aloma ali kimono amanya busa identity yo khali yakhukesatisile iliwe uli umundu Umumasaba alikile no minendi kimi balomo bali kumunana kumutwalo abo baba bali khukopa basyefe babandi ifefe no minendi abo khasimanya sikhumwikisa ta nekasa wasimanya aba wakhukhola bubi akhukosasa waloba khukhumanyisa ni khukhufumisa baloma bali khukhufumisa mu bandu babandi tawe ali nalomendi kuba kumukanda sikuba kumutwalo ta ali nowatsi kimikanda kumukanda mutwera kimikanda kibili kimikanda kitaru kine kirano kisesaba musanvu sinane sienda
gacholi kimikanda sienda kiba kimikanda sienda alulosera kumukanda kundi mutwera kumikanda sienda chola ali kumweka kumweka ali kuba siba sibo sifursaho sibo sibele sie kumukanda ubala kimikanda likhumi chamamo kumweka sibo ikasa siba sitwera kwaba kumukanda 100,000 chaba chimitwalo likhumi nicho chimiene icho lwekhuba ndi batsia khukopa bashefu abandi nga ninomile nenga mulubasaba mbawo sisi khulanga khuli khasilifu ta khurusakho balia bamasaba balanga bali khasilifu nenga sili sie lumasaba ta lwekhuba babonela khubashabwe beikila khubashabwe babandi busa barekeresa bashabwe nenga kanenzenga isikalukha ndi singane khubekitse lwekhuba sibabasomisatsa kata ne ali khukhwama ali bindu nibitsile byangwa khukhwika sinano mumbukanga nitsa sikhwandika nisitsie sirosela ta nikhukwalakhukanikhilano fefe ngene babili nenga bakalya bali khurekeresa anze akwalalile bule khunya khwalekanila ndi mundu weyika situfu ali nga cholie kwolie kumweka nalome kimikanda likhumi nga wachiboyile atwe chikira kumweka ali kumweka mutwera kimieka kibili kimieka kitaru kimieka kine kimieka sienda ali kimieka sienda olutubakho kumweka ukundi khukhola kimieka likhumi ali niyo isi khulanga khuli ifuma ndwera niye milioni ifuma mulusamba metsi niye milioni niye milioni ta ifuma mulumasaba lusamba metsi niye milioni mbo ifuma mulusamba metsi imilioni nisingana kumanya ali nacho khwatsibala khuri ali yekela milioni iba ndwera ulindwera chola likhumi ichola likhumi ali likhumi oli chola kimilundi likhumi khwatsia khuryo paka khwatsia khumukanda khwatsia khumweka ali kimieka likhumi kyabasina ifuma ali kyatsa kiliyo tsifuma ndwera tsibili tsitaru tsine tsirano tsifuma khwakobole mukongo likhumi tsifuma kamakhumi kabili tsifuma kataru khwirosera nenga khulikhuba tsifuma tsakhile khuba efuma notsikele sindu sindi ali khwakobole likhumi tsifuma sikano sie tsifuma kumweka tsifuma noli khutsa tsetsifuma yekela bali likungwe bilioni tsifuma nga tsolele tsifuma tsola singa tsifuma tsiba bitondo sienda kamakhumi sienda na sienda tsifuma bitondo sienda kamakhumi sienda na sienda ulurakho ifuma ikindi tsikela likungwe bilioni niye bilioni isi indi khukhwamisanga ninomile ndi mukhatabu draft standard lumasaba orthography nga barakikha khubona bali barasi bindu bino khunyalisa babandu befwe babenyukha ali babatsia khusalikha ni babandi nibo batuyenga byaronekha khufurisa efwe abe khutsia khwareba basakhulu ni balosi bakhubolera kali abwene awo isi syaronebera nga abere babala bolile khunano khulikungwe era ibanga Lumasaba language academy yesibwamo kamani nga umukuka umukibole Wilson weyasa wamimbi ate LC5 umukibole webugisa kale abo wabakho lwekhuba ni aramo kamani nabi nelwe khururakho bamwira
khutsa khuba high commissioner wa Uganda mu Canada ali bisalekha enyuma byawa mukamani era nambasa khali khwatsya ale neakhaba nga bili bilyo bikali bisi khuli ni nabyo ni khufurisa khubala nambasa isi khwolele alunyala khubala warinyana nakhakakho neakhali likungwe billion likungwe esho sindu siyaha nabi isinya nakhuwombesa ndabe nasewulekho ta kasumba manya khubala khundwela khwolesa khwikhumi wolesa khusitondo bitondo bili khwitondo syenda watsya sikano nali watsya khufuma iliyo akari ikindi kumweka sitondo kamakhumi paka sitondo bitondo syenda alulwoselakho likhumi syaba kumweka walosakho yaba ifuma wolosakho yaba likungwe mbola kane khutsenga nenga sino sikana khweranganamo ndwera tsibili tsitaru tsine tsirano tsisesaba musanvu sinane syenda likhumi alinga khwamile khwikhumi khukabili kataru kane karano kasesaba syenda kamakhumi syendako ali uliwogerakho likhumi yaba sitondo sili alinga wamile khusitondo bitondo bibili bitondo bitaru bitondo bine birano bisesaba syenda ali nowatsya khumukanda nga wamile kumukanda mutwela kasobala kimikanda kyola likhumi kyaba kumweka ali kimyeka oli ubala kyola likhumi kyaba ifuma tsifuma olubala tsyola sikano sitwela nowatsya mu billion niyo likungwe ari wanyala nabi awo namba sise khukendele khwabone khuri wele wakhuyeta bandu baronela khurona bona khunyala khwalekanila khwakhebusa nambola khwabona khuri khwikhebusa mundu wamanya aba webilila nyala nakhanyola manya mu maduka kebitabu mu makulanilo simanyo babe bayesa kulisata ninga nyala khatya Lumasaba lambe jakadi twele simanyi ko nabi niyo mukosi Cornelius wekunya era abe niye umurono umukhulu